Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ljudi pokažemo ovaj ovdje. U ovom klipu ćemo raditi neke stvari, a mi idemo pronaći. Ljudi, danas pokažemo ovaj dio, će vidjeti ovaj dio, ovdje dio, tako da krenemo na taj dio. I evo, krenemo od zidova. Zidovi, vidite zidovi, presviđam se u zidovi, zidovi, od nije zid, sad krenemo od zavjesa. Evo vidite, zavjese, to je to i onda moramo pokazati. I ovdje vam svjetlo, to se presviđa. Sad krenemo od kućice, od pasa. I sad idemo od poda. Kao što možete vidjeti, ovo mi se pod presviđa. Napišite vam dole u komentarima, da, što vam najbolje, laminat, ploče ili pod. Tako da, ali meni su najbolji, kao se zove, ovi laminati. Ja sam slučaj rekao da se pre ovaj pod, umjesto sve sviđa mi se pre ovaj laminat, tako da krenemo sad od ovih malih zidića. Jej, mali zidići. Sad idemo od stola našeg velikog, gledaj što je pameta. Ovdje je jedino daljinski, znači nema miš. Ovdje je ova kap. Ok. Eno ga zid. Eto. Zid. Eto. Fotelja. Druga fotelja. Još udip. Ove fotelje. I... Možda sam sve pokazao, a niđa gori. Vidite, sve preši. Slaži se. Ja se sam upalilo. Da sam sve pokazao sam. Nisam kutove, vidite ovaj prvi kut. Ja ovaj drugi kut. Ja ovaj treći kut. Imam znači tri kuta, tako da kuca. I sad krenemo, ovo je najveće dovoljnje. Krenemo se do dovoljka. Bože, blja. I ovdje boj, i ovdje nešto šantarov. Nešto šta, evo ja mogu odmotati. Ne mogu, zašto to nije onaj pravi papir bijeli gdje se i crta. Tako da, ljudi, to bilo se epizode. Nada svima, slovo subscribite i vas možete like, share, subscribe. Veliki pozdrav za vas i